E che es? Re, Mensunge. A Müschem. per Dio? Oh, Müsche. E donc explique que te scrivi da Dio. A Roxana? A chi daut? Ah, oh. Che pensa bisè che messaggio bulane porterà lo courrier? Non, che podem trauca a Nadine Gavimi? Che è impossibile. Non. A ta sait? La noite? Que si? E has escriut su ben? Hort su ben en dus mots. Tu los dies? Respund me! Oh, tu dies. Dus cops. A co t'embriagava, l'ubriaghetta auquera che brava la mort. Oh, t'as-tu? Nu, tadera! Ne m'has pas dit tare? Oh, segu compreni. Non, ne comprens pas que t'guilles, Christiasi. Espire, petit run. Un rum? Che io l'arme. Kio? Poete que sgaha muioc lu charm pat bedes. Que billet que era herres ma bent, que m'ha sui plura medisch en l'escrivent. E un bas!